rĩngĩ tukamũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũrĩ kaingĩ na nĩ njũĩ Wini nĩ arĩ koguo mũthenya ũmwe nĩ arĩ onania ũrĩa Kimũrĩ gĩtigagwo kimũrĩkĩte na gũkũ thutha toikiria na ningĩ no tũrĩenda tukioe highlights cigana ona cia mwaka ũcio ũrĩa ũkoretwo kũhana celebrate mwaka ũmwe Dr. Fernandez Njoki safety consultant na ningĩ mũrutani na nĩ mũini mũthuri marĩ badi na mũno nĩtũkwenda kana nĩ twĩra rũmwe tũhũre harĩa ona ngũchiona tũrĩmwĩra nje nĩ tondũ wa bathi nĩ gũtũinĩra mwarimũ ndairĩna nĩ tũringithĩria atĩrĩrĩ ndarĩo tũrũrĩre ndigĩra stage flight ni nĩ gũkwenda very nice SMS nĩ iragira mũno na thĩinĩ wa Facebook no drona mũgĩtwarĩria ciũkĩte kwa wĩingĩ mũhatĩkano macukuru-inĩ leave alone students even as teachers we are congested in staff room small tables which can't fit learners books tiny departmental offices we clean our own staffy offices because there are no cleaners unions are concerned with heads and principals and not the classrooms and the teachers they should also fight for better physical work environment it's a concerned teacher all is crooked so nikaga hi Mike and Derito I'm Tabi from Nakuru kuna shule najua huku Nakuru watoto huwa wanagonjeka TB kila wakati boarding school for girls Anita Dr. Fernandez please talk what is practically possible to the ordinary parent over the place in one of the competitive popular schools we are not allowed to inspect dorms parent Peter Kumanakuru hadini tu parents have failed terribly in parenting they've absconded their duties they have turned teachers to maids teachers are supposed to be counselors doctors and maids if you are a parent you can't handle that one child already with drugs how is the teacher expected to handle a class of 60 Maikono ihora ni jitagwo maina kuma Kayore Nairobi nginyagia ona ngari imwe iria irakuwa ciana citu oi ira itashuma barabara nene agira barabara kule jana inukurikana mwana wangu ile na huko akagwa akihoboka kwa Mobala I'm a grandma who has many children with wise parents remove their children in boarding school at a pathetic conditions sanitations very poor dormitories, very small it is. Mrs. Kafinga Teka. Asante Mrs. Kavinga. Jagana ihora kule na dhukuru haria Meru Shuka no primary na mena siana o kirathi stream inya. No igwa iraji mena stream inya na o stream ena siana 64 kana 63. Oh God, ona asiari matietekeretio kuona kuria siana irakoma. Wanita twiragwo no ciana tukamaka ati ciana ni ciramera uri ikomaga o makamaka na mwana waku ari oku na nugora mutwa hindi ciothe tuguraga indo cia mwana tondu no kuyana no mayanaga o muthenya and the teachers don't care mwana waku rakimwikira thomeno yake ngeno ati happy birthday Noro you are Wanjiko's University Dale Murutani we are destroying our children by making them learn in congested schools it is counterproductive for teachers also a secondary school should not have more than 40 students return the old dorms where 4 students share a cubicle in 2 double deckers. So the only time crowds are good in is during crusades and political rallies. Mr. Muna, how do you teach a class with 99 students? There is a certain school, Akamigweta, Starehe refused an extra day class. KNUT, Cooped Ministry, principals, you are all collaborators and silent watchers. I fear if the trend continues, the standards will go down. While still, there will be violent outbursts from students, even banning the unhealthy dorms and classes and psychological problems for their kids. Shoga kauga hai Noro tuko na shida huku Thika aligitani matire marokira kuthie wira mathibitari Thika junior cha kurathi na mbere no turero madagitari matire barakija huko ni kwa baba yao okay. Turero madaktari huku Thika medical madaktari hawajaanza kutibu na ado makinyira kwa 6 am ikiwezekana
please waulizeni madaktari wako wapi, wagonjwa wako, madaktari wajafika kwa hospitali. Korea Thika medical training atiriri. I like this very horoshi wa congestion. Toko biririe dom nigeta tucoka tukeirathi na tirita dini maita maigana twarite ta KNUT oro wa congestion ile yare hiro ni infrax ya kuma ile githomo gya tukire ni Kiafuri na ginya mwalimu no gwatu yo kuma ground atira kora mwalimu agithomithia ginya kirathi kia rua primary na no kana kauneka na attention individual attention Gatwike mwalimu na ciana 70-80 in one class na by the end of the day ni aredo results sioneke mwalimu na mwalimu yo the irisho kiririo o mwalimu ni tugite maita maigi muno na ona mweri ona January no torali horo wa shortage ya teachers teke tugucokina thutha mwalimu twaria haha horo ariri kwina thirikari etagia giti niguo na county government mwina group yanyu etagwo nati na we wari murutani koguo ndoimire ate kurima urashoro wege kurutana kuru kwina ministry nitumuonaga haha mukenete muno guku nyamuna mitihani haha iri waja haitu igiranio ikianiriro muri mwaga no nduto etondu angikorwo riria mishara yanyu yaga kugoro ni mwaga mathigiri muri mwakinya gukugia na hinya oro ucio na mayo makuga atiriri ciana citu itingota guthoma uria kurathie na mbere tondu riari iheni kuga free secondary education uria ithu twathomaga ciari itumagia kama thukuru ri muciari ona kero atiriri ona mwana ne waku ni ugwaka ona no waciarire ni gugukinya hau kwaga uguo tukire ciana igatonya ikauma uria wira watu mwalimu macio ni mauto ndona muri andu agima muno munzo nziri ni muthuri urakirita we athuri gakaguma ni ndimwe muno maundu ma mwana le muonare ona mokira muno gwicirira ciana cianyu mwariririe ciana cianyu maundu maya ni tumaritie maita maingi muno ona tiri mwe kana meero na twana ni dirali kana ya former secretary general ciani twana thirite ni undu wa congestion in fact wana ali muno wana kuruma mwaragiria tutake muigua no wana uigua ni hini ni kuota dona ko hina interest muno haida ka uli ndio kana kama miromo haya tareke point igiara hizo hau ya ate ali mumatikiaga ciana ciana na menye mwalimu business guthomithia no prosecutor no judge no maundu maria mangi tondu maundu maya mothe marithi metha-ini ya murutani na gitumi kimwe giratuma ciana twageria gutuiria ri ni kuri ciana ciarerirwo ta itumbi mwana ucio ona ciatiwe ndari hurire huragwo ni maid wakinya boarding bulu muciari athie ni amutigare gure kora dure college kana boarding dale mundu kumuhurira no wagire kwihurira no aire iri ahure chati iri ene hure niwe kuoya tondu yake de kuhura uguo ni ukuona nguru na ku mwana ngiyo athie thange ni kuona ina giko na handu na ugu yagathambi tondu uria we ni arerirwo ndu atangihurira nguo kumopu na nikiri thukuru andikaga andu akumo ciana icio itiitikagira ni uguthi gakora ru ona arutani mena thina muno tondu ciana icio itingitikira ona kuhura kirathi kiria icikaraga ona andu mwire maikaraga na riu mwalimu angimuingata ningi ni okirirwo ati amuingatire nundu wa kwaga kumopa aramuingatire nundu wa giko haya nirari gatheti-ini nironire mwalimu okirirwo na agatwara igoti-ini airete mwana akenje rasta tigithirari kuona riu kari gwatire mwalimu arendwe kiatia tondu mwalimu ni ona mundu ena giko ni ona njune ndigikara guku thukuru amwira thie igoti-ini kesi ingi akerwo inuka nguo yaku ti njega go ni agaro negui ugoka mujiari ukakamukirira muraga gutika wira ni na ndona aiko machana maritu na saru ha he teacher wa arauga I'm a teacher in boys school and to some degree I blame parents for the mess in dorms. The level of hygiene of students is very low. You find boys sharing soap, buckets,
plates, slippers, uniform, and even bathing towels. Nice. We try our best to discourage it, but most don't have good foundation of hygiene. Good foundation of hygiene. Atleti. Parents ya makiri yake aikoro yukugeire mwana uzoka mwana ucio ndwenda guikara nake reke ngwire na nekio ndenda ndeto icio ndumarie tondu twagerie go sensitize tondu utiri mundu tarina na role yake he mundu ajuria kyuria juria uhoro wa practically possible to the ordinary parent offered a place in one of the competitive popular secondary schools. We're not allowed to inspect dogs. Mushiari ni wedira shokira tutige kuga thukuru ni competitive, tutire kuga thukuru ni njega, tumenye thukuru yo ni kuria mwana waku guthoma na thayo na atari na thina, na angikoro ndugwitikirio kuona kuria mwana ucio rakoma ndukamutige ku competitive or not competitive. Ndungikoro ati ni watwara mwana thukuru na ni wa mutiga na nduramenya kuria mwana ucio wikatia utiri muciari wagirirwo gukorwo akiruta wira tocio. Koguo aciari no mwaka to insist mwana wake uko mako mwana wako arare yake mwana wako arathoma minister wera wao ni uriko ni muciari toru ni ndatwara mwana no igwa dina foswo ni ndekira mwana ngari ndamutwara ku thukuru iyo. Koguo as a parent they responsible to make sure mwana wako ni ndamuheana environment area nie ingikara. Koguo aciari twetikire responsibility yo ya ku make sure na aciari baadhi magenegena this will change. Aciari magiwa twarega kugu stakeholders re ni taketuma ya itamai na timu yomwe naona muthuri timuna ni araruga tobeli ku parents aciari todo wetu thukuru hako arutani aciari na arutani tu support thirikari na tirugamiriria arutani taru he mwalimu ngire haha no ari mundu kugo ndirauga ni ndire go gutondiri ithano ringi coka rinyi mena thutha ria atini he undu we wandikitwo ni nati na no cio nugo iro ria hetwo ni rute on their behalf maundu ma ndiraria ni maria riu ngigwa mathina maria mothe main kautaga tondu we uka tugacea ndare uri he undu ngidona he mundu wauga geithia ageni acio na njuge ona tugikorwo horo wa congestion no nyende kumenya mwana afatire gukorwo atia especially agigia na thina wa mwiri tondu thukuru ici another problem ni warehe ciana thukuru ni wayuria ciana boarding niguo mwana uyu agirwara athondekagwo atia atwara guku what is the plan no igwa nyine ndakuhe mwana wakwa na ndakuhe na mathina make mothe ni ciana ni irarwara thukuru na kwina imwe irakwira thukuru tondu ndwiciretie mwana uyu agirwara ngumutwara ku oigete nasi hau oraheana ke panado no igwa no re mwana ni agwa thukuru ni aguthwo ni agya na head injury he shukuru Michael ndako yagaruga no rwaira a close friend of mine professor shukuru emwe okwanyu mwana wake abu ndirage negweta mwire tude wake akirwara akauganire ndiraigwa wega ndenda kwaria na fafa na muciari the principal akirega mwire tucio akirutwo ku thibitari athire and she passed on. Yes. Ona tigo guo urahurira no igwa ndatwara mwana boarding school na mwana tugira de mutwarire boarding school gethumo ni de Nairobi urahurira thimu njiki atia na hindi ono kodona reu teru thimu yakwa ndiri nayo de Inoro TV thimu ni kurirera rira hari eri mwana ni na ciuga gatiriri agone dagia na thinari cukuru edire na namba yaku hinyi na ndirenda mahurire thimu ndirenda mathondeke mwana ucio kana mamwe mamutware thibitari githumo ndire kinya thaa cigana na mwana ni yagikorwo condition yake rege ena disorder. We need to think about it. You can write what dirauga we need to address mwalimu muna training ya mwalimu wa mbere athie wathire ugitrainwo walimu warutanaga ke na ke na rewa music na social studies nikio inaga na ndoko toinera basi na ino keki no mode ni kwagerire ugidio kero atiriri ati no arutwo music na social studies leo vie urute ciana kuria wathie he handu warutirwo first aid no he handu warutirwo fire no he handu warutirwo emergency response na ari moria muraririria ri ni mu marutaga maundu maya no
tuge no asa ndagikiwa no tondu nake ndo okirekuo tio elaborate ne hutagio thini wa unit imwe hi hanini muno tire tegituika ni gwiteithia muno na ko hi kwage no horo cio andu gwiturino wega horo wa kuhandu kese cici tondu ciukaga igakora rutana ni makionago reke jugi undu umwe kurigana uria madam doctor uga ni hari undu ungi aciari mekaga hede admission mucianira gwandikire mwana wake kana ni ari thina ida ni asthmatic kana ari thina ungi medical report no andu angi mathia makamigucia na hau makahedani eka yurio na hau ugwe karehu mwalimu uri ona ndakamenya mwana oni ari condition na nima kaigi aje nima kagogo nigetha mwana ndagatuike hihi ni ko segregito ni ayangi nige maikava mwana ari agakorwo mwalimu ndanamenya ati mwana ucio e condition igirehe thina leo mwalimu aritwo tuku mwana ni akorapsi na region ndakiuma na mimi ni ugetha kimutware no no weko bakumutwara henazi uri akina nake tono agafond ubono wetu vitu tugikona ndagitari mathukuru ini stand by mwana kiro tondu mwana akiri mwana uri akuri mwana ucio no tore wako na tore wako kuti mundu gienda mwana no umwe atwike ni egukua erukuru haya nigukiria ndogitha ciana igikorwo gikienda muno guthie thukuru na hara thina na gukagira kumenya no ra pretend na no tarapuruta to mwana ni guthie akamenya bukira niki gituma nyime gukona ni getha thie muci kuria ngiriaga wega kuria jikaraga uria jagiriri riu ni no pretend ni kuino na kemwana muru agihingurira eyo gate agihingura ogwe eyo gate ya mihingura na njira ite kukuru e control ri ni kuino kunio ogino kunio the tondu othe mekwenda gukoro makiinuka ukona andu mareo na me gacagacaini matahota kumenya mekuma atia yamenya gacagacaini roka niki iroka ni tondu muraruta uria baikwa kuria uraruta wira uria tari waku we wira waku ni wa guthomithia urarega gukuro wina facility kana ndagitari kana na stream wina dawa na wina uria afangite mwana uyu angikollapse ingitao ingimutwarako no waigua ucio ti wira wa mwalimu na ndangihota ni wira wao kwina andu bararuta wira ucio in the private sector kwina andu wira wao ni guka guku advise we thukuru yaku ina ciana 2000 no waigua na wi haha ehuri wina thina tondu mwana uyu angirwara by the way the closest hospital is 100 kilometers away. I'm just giving you an example. Mwana uyu angirwara 100 kilometers okumutwara no mwalimu daktari matishira byogwo kinyanya mwana gaku daktari teke tukuri no introduce kindu kireto private sector no horo wa githomo is core business ya thirikari hindi no turonaga matiangia kiurura guku cukuru ciothe daronaga maundu maya nikio turamushanura private sector ito ndo ikoro arauga gati gutire na mabukuri darathi yaku na ciana ici ireaga atia ciana ici ro iko magatambu nikio ndiratirire ithuĩ twathomithirio uhoro wa udagitari nikio turacoka tukauga we are going to help tondu kwina andu makinyagia haria makikinyia nimukwenda Amina Mohamed mumwire mathina maya tumwire atiriri riu ithuĩ as private sector ha ni tuonete hena thina we can help you na hatire bata wa kuga ati ona mwana waku tondu boarding angikora na insurance card akolapsire thukuru makadio ndingimuteithia era kimuteithia atia he is dying in school no igua what is the plan mwana ucio arutwo na asaba inginya kinyeke insurance yera gwate atatwire insurance ino ya ciana iraragia horo wake riu ri kwina mutongoria ari na a very good idea ya kuga ciana ici iheo insurance na NHIF very good idea no tukauga atiriri nie ngeciria ni ukihe mwana kadi no guoi no mwana ucio nyarara thukuru ena asthma 2 am sharia gari on first of all no gukwira mwana ena asthma who will make that diagnosis mwalimu ndangimenya ekuga mwana ni wika atia egwetuaretua na he mwana by the way wirira gukua Nairobi na githiti ho haha ali ati aciari tondu nie ndenda tucoke muno hari aciari ona tukiuga mwalimu tondu ariri muciari uyu uri tore toro ni mwalimu munani muciari uyu agire ngugo na nakuu
agi agusia medical report Aona daktari bora atawe. Ati diabetes nil, allergies nil, ke not applicable. No mono ore. Niwe wega mono ni agiro no kona inhe. Na hanyo kaga kabe. Na niwe mono ata tengerari ni ahomaga. Namanya mushari sho agimenya ati ona datu wara mwana thukuru ino. The school has the infrastructure. Mwana wako nie kurorwo. I have no problem declaring. Roigwa neguga mwana na asthma na ena diabetes. Ushoni mushari irresponsible. Yes, ndi ya share twede shana shito. Eto do aikoro mwana Michael ena diabetes. Ora mutu kada ena terminal illness. Uraka kudikiria niki. No tono ni yamenya mwana sho dagiro mo. No agikonyo yamenya madukuru eno ena madagitari na ena nurse kana ena structure ehana. Gigo kurehera mwana gwira mwana yana diabetes na ishi nisho shida no siake. Nikikira kwa pamoja kusaidia. Kwenda daktari. Turageria gutaidia. Mwabe tagiga. Lakini sia na shitu. Hanini tuigwa tirere. Mwatimu muna. Lakini sia na shitu. Tarege musoke haha alimu. Alimu. Utsi itabekago. Todo mone ni maito. Herbi ka udaiwa ga okoro muno haha. Daktari arali ibyo horo wako. Tumuhoro wa medical scheme ya ciana juke lisire niri ga muno na ria ndu ithito ni president ni president Uhuru koretwo nario no dekire era roll out na netumieterie to ni guteithia to asate ni guteithia reke tuge ni guteithia na daktari ni rira ukwira umenye he aciari refo nyingi muno taru he muciari ungiru ona ruta igana rimwe nigetha mwana akabu ni insurance icio medical scheme wigweru ningio ne atwika baleta yonekana todo mati ona ringi dakiri kana ona kuri mari no mati kwenda kuruta tareke tu zoke rural areas to ringi turathi tukakorwo tukirora hiyo thikurici iria tura urban tujoke thukuru kuri agicagi ungitonya kuri ndugigiwe na experience ukumwa mukumaka erago andu magaikara thimakago tukuruta magana meri matatu nigetha ciana ikaria garaji how what a delegation into Ethiopia. Hanini tu kumbulini to maudu na mandu tura amaria nigeza adu mamenye nigeza tumenye haria turi tondu he mundu ugiria atiriri nduge kire muno urite ngoko ithe fast president kumenya kuri uguthia Kodo kumenya kuro dia karo ngitindo githiruka na aciaria maria barate mawe raiga botu he adu mwalimu he point mwalimu arangeria ku drive na dirata kuonania ati taciari ni kuri aciari aigi muno ega muno na manyitanagira na matirikido matangiruta na meto mishamanio ni mokaga ni ukwenda ngure karugano kamwe ka mundu wagiririe gwita aciari nigetha mariririe undu akiona matigoka na akoni maroka atumia athuri matigoka na atumia na mangikona mahituki ndu athuri mathira kura ni mauga ure matekwenda ni maregaga ona muciri ona mutumia ka uma ire ndiru ndeta gucokia kura rulo setup murutoni cio athiri akiona rulo ya gwekari nguthinde ikirithie biko ni mugunda wa thukuru jiwe ndenda kwendia na muthenyo uyu Friday yarumirire aciari mayurite kuona na mathia mawira matirite nigeza magitere that prod ya mugo ngo muntanya kimedi hinyo ndirenda gugurira atwari ugu no muke kugitira mugunda no ciana ndamu itatwari ciana mutiukaga no mugunda muoka nginya muke hakuhi muke na matimu nago riu ukona uria hagite gwataniro njega gatagati ka stakeholders na cianari ika exploit gachanze kauga kuona muciari haria murutani haha no makagera gatagati lakuna kawa gago tuhurithania njokeru hau hakiria hau ha horo wa diftari na ni horo twagire kunyita na njira eno ritondu no ona rutari mathia magekora mehandu mararigwo atia megwika especially mwana ucio ni arwarire utuku na condition niyo ona ndiri amenyeka tondu ndiandikiriirwo uria kwagirire kudikiriirwo no ona na distance yo madam daktari harauga distance thibitari tikire hau ati hakuhi mundu atenya gutengerio hau mwana ucio agigakinya ri mwathimo ucio kwenda gujire kwa safety psychologically ona ciana icio ingi atiga ku
Ona tigo. Ona. We saw a story the other day, 2 Sundays ago. Magieta swimming. Mwana gira swimming pool aqua. Did you read that story? 2 Sundays ago. Magieta swimming gala. Swimming. Yeah, assuming they give you one year domatari na kidu menakyo. Let us think risk management of people. Mwana gira dhukuru. What are the issues? Yoto mwana adhome. Mwana nyareda kuria nyareda goboma. Mwana ni arwaraga. Mwana ni agothago magithaka mufira. Tiguo. Akagobwa mutwe. Katia. Kauneka hado. No, we need a policy. No, we need now we in private sector so that we can see the problem. Neither we don't have private sector no. Now the consultant we want to now see if government can now listen. Yeah, we tell them, look, idea yenyu ya insure children, brilliant. Don't wait one mwana wamo insure edukuru. Nikuga tiginya riri agathie thibitari mwana ucio ndangithondekwo niguo na niturona haria hena thina in no ndagitari njokire da guthikiriria drake ona ta muranjia uhoro uyu uria gutagireire tondu muranjaniria na thirikari ti onyene ciana mwana no wakwa mwana no waku mwana no ori ogi kendekie mukauga ati inyue mwethaine wa private sector ati ni murageria uria mukwaria na thirikari ti onyene ciana ni cito ko tangianjiriria haria Parents Teachers Association ukirikarie aciarithi marakirega guka nginyanyetie mugonda tondu ari ko thirikari ne gukiuga thirikari githe ndaugire bathi cio the cia koyeru ne bathi cia na onete guko ci hakitwo ne nini mono kwaje no ni kyo ndrenda kuga aciari makwambiriria haria hatari ho aciari no reke ngwire Michael aciari mwari ndagitari ke tukuhinga hanini tukuri solution tondu nigo tutigatinde tugithiururuka tari gicigiri tondu riu wa mbere wa idatiriri private sector maikoteke tukurie ni urari ro private sector no tarike gwe tatu divainire private sector reke hari na document ya ito in 2008 Minister Samongeri na PSR Karega Mutahi they came up with a document Safety Standards Manual for Schools. Okay? Document ya dekete kuga orea so ya policy ya thirikari policy Safety Standards Manual 2008 no I have it on my iPad here and it is policy no igwa no makauga atiriri Karaka Mutahi akauga this policy is very ambitious no igwa we need a private public partnership to help government implement this policy. Now it is Safety Standards Manual, you can Google, it's there. Very good. Kongo zirikali ni ishireti. Nekauga the ideal. Over 2008. Kongo radio horror 10 years ago. So it is there. No igwa. But reure to asoke to eshirie to take the next step at there. So this was a very good document. Fantastic. Na yeho it's there. No reure to getaitha ni atia. Dukuru inyo ne mwe document no eku. Ado ni mathomaga ne ma implementaka. Maikoda igota ingicoka na thutha atiriri. Tugithoma ri aciari ne makaga macukuru itwakaga tondu mwana mundu agiciara ndateithagio ndurete thirikari thirikari yukaga kura riu thie ukandehera mwana nyake gugwika tugi atiriri riri ari iheni kuga ni uhoro wa tuhu githomo mwiru atiriri mwana ona agiciaraga ni ukarera Karate kai twako makia mwalimu ndi makita ni niguo ciana ati no kurekio rirekagia ciana tu thugukanya thirikari we no gikeno ati hau hau bona ndiri to haguri hau bona ndiri to turari horo wa attitude kana mau uri andu marona ru maundu attitude ni twagire ku fight iseji monere wa andu emotionally politician muruto tutige kuona maundu na agwira tumuonaga na tondu ndigire from the go mindset ya tithomo ni tu iyo ni concept imwe yambire kuhitithia andu mwana matarenda umare maheni tondu gienda extraordinary results no ginya uthi extraordinary steps first no ndugituika ni urenda results no ndurenda mukana kaundu kaigana uguo na kaundu kana kanini ati kega tuma mwalimu wone kitumika teketu daitari hani twara waterere Michael transition thirikari no yugi atiriri nigo kureru wako na St George's ino iha hajari capacity yayo iganate
neno Moi girls capacity yao ni upu transition nito niyo nakwirwa tewa konta 11% transition ya university acho niyo megodi tuge kulingana capacity ya dukurushi tore maikori ni this percentage acho niyo toke pata no horo akugati chene chitiririo tu okuibikati kuna transition ya 100% ona kataro wira watu ho kana macho timeshidia me fires hena thina quality na kwenda nyingi andu acio ngiru magituikire ni magithoma todo horo wa ma quality ni rathi gatuka compromise ni ndwa gutora ni horo wa congestion yo kana na ali kirathi mo mudahota ukihandu uria gikiagirire no all is not lost urona katore mutete ayabada kuruga mutete Nekaitoikerie na arua muno tabara yake muri muthenya muthe tukeria ohoro wa muhatikano makukuru-ine na to boarding schools ona irathi ugakora kirathi ati mwana maikarete ciana 60 thini wa kirathi kimwe murutani umwe muhatikano uyu ri mwana uyu agathoma agakorwo akiarĩrĩria atia na ndakeni muno ni SMS yanyu hanki muri and guess what madam is saying about parents is very true. The parents don't care about the school transport, how the school transport their children and how the children are being ferried. There is a school bus in Nakuru that carries children seated and standing. They're kept like sacks of potatoes. Those private schools nenyige muno nitogugeria oria wothe tubrota gucithoma na mwarimu muna no nginari ina ndenda kwali ni tabarira yake muri reke tuikerie